Friends mayamna khwaidagi hojik yam khawrang na ngairappa khoi FIFA World Cup ki tanza se yoksile ko hojik aduna hojik laiba final da hojik Spain amasung Argentina gi match se hayeng ahing gi pung 12 makhai do oidini ko aduna mayam si charang darangani masida Argentina na ngam handing ba dagi Spain na ngam handing mayam se sai gi team duna ngam badi kainom tawge kaina khanu yarong mani ko ado hayeng ahing oirani timing si yam silaktre ado aina video sida mayam da lakningi se akoina match ki hayeng timing do ko haibna ta mayam da information kitang share to ningbo lay habadi makhoi ni history da hau khiba da gi Argentina gi lay fibam aduga Spain gi lay fibam se adugi fibam du yeng ka da koina prediction ma sama to ba ya bri yeng se ko kana kana ni hena mangjin thana game sana kan chat pi ya habada dum tang yeng na bhotna se ba ay adugi history sing do ani du gi am maru e history ni ai mayam da share to jage ma sig history si yeng kan da mayam na fazana dum prediction khadi to ngam ne thajai ko aduna ina video marak sila ina mayam da request amatang tawjari channel se sangbi ba viewers sing na nuksi jaraba isi now sing na aigi channel asu subscribe to sindiramo aduga makha ta ba kana ba video kya masu mayam da share tawjarake adu de fe hojik ahan bada hoi Argentina amasung Spain gi makoi gi laiki ba hana gi fibam se kitang yeng se ba akoina World Cup ki ani yeng kan da Argentina gi history da hojik khau du World Cup se ahum lak lo hre ko yam thini yama poni ahum lak kai World Cup te country amana ka ahum lak lo se aduna ahum lak lo hre aduga koi gi keno gi Spain gi side na amuk lak khana ngai ri lo se Argentina ahum lak ne duga Spain na amuk khata ngai ri ko aduga koi gi Spain gi yam phajaba mana Euro Cup se da mari lo hre ba ko Europe ta lai ba country me am je sigi oina football gi lamda di por top ta lai ba country amne Spain se aduga nakal amorom da Argentina ne koi gi Copa America title se tara ga taru lo hre ba adani si hendo henji laina de ko habidi Spain na Euro Cup ta mari lo hre aduga Copa America title sina Argentina na tara ga taru lo hre ba 16 times ne lo se aduga World Cup ti yang kan da Spain ya mulang lo hre aduga Argentina gi na ahum lak lo hre ba ko sim lai re aduga khwaidagi nawbada masi khangna tabi de khwaiti nawbada hoji lakadi makhoi ni na sana ki bai de haktheng na Argentina amso Spain na sana ki friendly match khar lai reba hari ba makhoi ani na sana ki direct thengai na ki match sing se sidana mu kana ne hena score phaja ki ha ba do sida mu lak se ba ahan bada hoji lai se 2006 ta friendly match ama sana ki ba Argentina Spain ko sigi friendly match 2006 ta sana ba sida Argentina se Spain gi makhutta Spain ngam ki ba ahan ba friendly match ta Spain ngam khre ko aduga ani suba khoi gi friendly match na 2010 da pangthok kiba haiba 2010 da pangthok kiba friendly match sidana Argentina na goal mari challe aduga Spain na goal am challaga Spain se loss oi kiba first ki friendly match na Spain ngam me ko 2-1 da aduga ani suba 2010 gi friendly match sidana Argentina na Spain se ngam kiba 4-1 da aduga ahum suba gi friendly match se yam interesting or 2018 da friendly match ama tau ki ko masini yamna prithivi da khoi gi maming lai ki ba match ama ai tar di 2018 da friendly match sana ki se sida Spain na goal taruk challe du Argentina na goal ama challaga Argentina si yam thina mark se loss oi ki ba habidi friendly match ahum lak sana ba gi manung da Argentina versus Spain je moi ni se friendly match ahum lak sana ba gi manung da Spain na ani ranga me duga Argentina na only one time ngam ki ba aduga hoji ki 2018 gi Spain na Argentina bu ngam ki ba friendly match se masida Argentina gi no khwai digi maithiba tanja haidi maithiba game amus oi kheba 2018 da sana khiba se aduna mayam da ina thamjari information khara share tawra mayam na khatang prediction tawbudi ngamlam basu yai ko Spain ngam bia tra Argentina ngam bia heba se adu mayam gi apam du su kana ngam haningi heba du so comment thambiramo aduga mayam punna yangmina seba kana ne supporter masing yam ge kai du ko aduga ai sudum mayam da interaction tawboi na reply dum tawjarake video si matang se loisin jarake aduga makha ta video yamna nungai nungai video kya masu mayam da share tawjarake thank you